Sanibonani Dumelanga Msheni ubani lona uDlamini uSibalukhulu uJamashadi inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ngaphesheya kumfula uzalisa ubhala kaxisele lemvula umagaduzela umzizi wena wasulisa umuntu ngesikhuni eshishayo endunu kwaze kwasi umuntu eyoba ngithi kuwena welcome to another epic episode of Khokha Mntanami kuphi na la on Ginger TV ngane kwethu uma ngaba awaka-subscribe usenkingeni yokuphuthelwa izinto ezimnandi esinilethela zona subscribe ulike ucomment ushare let us know ukuthi ucabangani ngaleli tohonyana elincane esininikeza lona ngokusho kanjalo Khethi Matlala asibone ukuthi namhlanje sigqumza bani. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini lona Sibalukhulu uJamashadi inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ingaphesheya kumfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ukuze uphele sizohlezi siwenza kudaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele awungasijwayela kabo sihambe sibone ukuthi basiphatheleni bafowethu ingane zakwethu njengenjwayelo siphindile sabuya nolunye uhlelo olushisa izikhotha oluyinqazivele oluphaka olusukumisa inwele ekhanda lendoda uma ngabe inenkinga bafowethu uyakhala umfowethu la yabo njengenjwayelo ukhala ngendlela akhala ngayo ke naye ngifuna ukuthi nizwele ukuthi ukhala kanjani ngoba ngifuna ukuthi ngimkhalela ukukhala kwakhe ngcono ayikhalelene ukukhala kwakhe thina bese siyabona ukuthi simsiza kanjani into ebalekile nje ukuthi masisuka la masihamba lana ebesikuzele sibe sikwenzile ngokusho kanjalo angifuna ukumosha isikhathi esiningi mfowethu cela usondele kalakathi hello Groot uyaphila mfowethu ngiyaphila kuseyigama welcome waDlamini ubhuti bani uVusumuzi Vusumuzi likhona iplayer ladlala ibhola libizwa ngoVusumuzi ikhona olaziyo alikho ne Vusumuzi igama la Vusumuzi linqabile inkalakatha usibizile sifikile mfethu thina siyazi ukuthi usibizeleni kodwa umuntu ohlele ekhaya akazi ukuthi kungani silabe ngicela ukuthi usithathe usibeke esithombeni mfethu awu siyazi ngize manginibiza la kunomuntu onkolodayo manje lo muntu lo umngane kamfazi wami yabo so bazala kimi bangikolotani bakolota 0.5 bafuna ukuphuma ama-out manje sekuyinkinga ukuthi bangibhadale le mali yabo manje mina ngizofuna isizwe kwini ukuthi ngithole imali yabo yebo ngoba lo muntu usekayicela ngokuthi yena uzangikhokha ngemini ngezinye idayila manje mina ngifune kanjalo izongixabanisa nomuntu wami uyabona futhi manje that's why vele ngifini ngibizile ukuze so usefuna ukubhadala ngekhekhe ayibone mina ngifuna ikhekhe la wenza kahle mfethu hey ukuthi mina manje mase ngithatha ikhekhe yoba ngathi mina ngifune kanjalo uzokuxabanisa nomedema mfethu hayi so that's why ngibizile ngizothola manje mfethu ngicela ukubuza after sebehambile baphuma babuye kuphumeni kwabo sahamba isikhathi uma ngabe ukhuluma naye wena mfethu uthi isiphi izathu esenza ukuthi angakunikeza imali angazi kodwa ukuthi ukhaza ukuthini kodwa mina yena kahle uthi imali yena akanayo akayazi ukuthi angayithola kodwa khona into lokuthi yena angayenza ukuthi imali siyeke kodwa kuyafana misimanye ngithatha ngani umfazi wami uzothini mfethu uzobukeka njengomuntu omubi egcineni uthola ukuthi yena i-trap yakhe vele ngiyenza atshela umfazi wami ngihlukana nomfazi wami ukuthi lo ngalesikhathi ngifuna imali yami exactly ubona bro hayi no ithi ngibamba isandla wenza ubudoda lapho la indoda yenza kanjalo labe ubekufakela unoxhaka befuna ukukutrapha kahle ukuthi uthathe lento ebese yajika ethi uyambona umuntu wakho no yizo kalakathi kulungile mfethu ngikuzwile ake simthinte sizwe ukuthi
nami uzofuna ukunginikezana nami ngizonqaba maye ngathi bamba la nami ngiyabaleka so manje usithatha advantage ukuthi umngani weCherry ayisebenzi kanjalo mfethu imali hayi mfethu ilisana nabantwana bomuntu baqabana bashayana impela abanye babulalana abantwana bomuntu ngenxa yemali ayisimfonele sizwe ukuthi uzothini so indaba yemali sensitive vele yabo even friends mfethu masingabangani yabona sawubona sisi yebo siyaphila njani siswami kunomuntu onginikeza inamba zakho wathi ngidlule lapho kuwena ngikushiyele iphasele ukhona yebo angizwanga mama angikhomeni awukho yebo uyobuya nini sisi next month uyobuya next month yebo lo muntu angishashaya lo akushashaya lo muntu okay kulungile sisi siyabonga kunankinga okay awuthami uyakwazi la sebenzela khona ngithi akuna stress uthi yena akekho ngithi asambe ke sohluleka khona se siye sibona lo muntu lo ngathi usebenza la eLaundry man kune-laundry somewhere malapha okay ngathi usebenza kuwashana washa impahla okay manje hayi awuthi semcheckeni amaye ngekho which means vele uqinisile ukuthi akekho yebo hayi ake sibone yilondre le yilondre lena yabona ithisha lo muntu ontotona izibheka hayi man nangu lo muntu lo lapha uye loya uyo lesi wafethi oh jo nangu uyabaleka kethi hey hey bo hawu lo sisilana wadla ngejuba hayi bo hawu sisi hayi mihlona hawu sawubona mama kishapu mfethu wawubaleka hayi ke tsamayela fe no sa tsamaya no baliya no sa tsamaya ke re no baliya no sa tsamaya mfethu ngicela usondela uthami ne kuba ubuyelena mfethu umuntu kuyo mfethu uyitsena hayo akiye nangu lo muntu lona man lo ngamboleka i1.5 waphuma nomfazi wami yabo sure so manje akasafuna ukungigaya imali yami yena sekathi yena ufuna ukungibhadala ngeminye imitayili and uyabona le style lesafuna ukungibhadala ngayo sizofaka inkingeni yabona mina ngizolwa nomama wami wena straight na orina ke kolota nna aromkolota ake utsibile utsiba musi ari ke 0.5 urajwang romtsi mama ke mutsibile urajwang romtsi kutsibela kai efana kwena kutsibela kai uchome muthu haye mo ke chome muthu gae ke mutsibela uchome muthu haye mfethu kutsibela ka ska nkhela masipa ke wa umphika no yana awusamithi no that's how mubatla thelete nomtsiba ke bona nambe yakhe ekufile nyona asiyona ware kuyona mfethu iyo intengo utsa uyo naba nifonetse nna nekibona wena okay why no chaba ya uribona why no chaba no tsama hayi wena bua maka utsa wena uyu mahayeng wena ke mahayeng mo ba ke tsamaile awusaka ska bua maka mfethu kwena mfethu hayi amchita ubatla thelete hayi mfethu ubatla thelete hayi no batla thelete hayi mchita mfethu so muthu osukela mfethu osukela awutsibe osukela mfethu ubona strand engifela ukhomba ri kuyena wahlanya muthu kiri muthu wahlanya wena mfethu sikadlala wena ifa uthaka thelete hayi mfethu mufethe hayi mfethu no
rikasietsa lesi mara mofetele tae Na yona so. mfethu hayi usikaetsa ntho eo no usikaetsa ntho etsang ha isharp ha isharp ntho etsang So wena o ntlela ka di-camera ka mo. a ke rona ha o batle mo fa tšhelete tae nyaka tšhelete hayi mfethu usikaetsa so ha etsiwa jwalo mfethu ha e jwalo no ha e jwalo mfethu no mo fe tšhelete tae mfethu re batla tšhelete mo fe tšhelete tae mfethu re batla tšhelete wa mkolota Ake mokolo. o nka kae number ya gawe o nka kae Ana tsona. ke fonetse ka tsone number tsa gago ne ke bua le wena wa re wena o ye magaeng ke fonetse wena ne ke bua le wena o so ako ska etsa jwalo mfethu ifa o thiye tšhelete ya mfethu Na tšhelete ke mokolo. Phone nambele mo se re khone bona dintsha e re le fone ha re fone gape re bone a ke rona o clever hey telefone ya ka hey mama o ska ntshwara ke phone ya ke ne ke phone ya ka o ska ntshwara ifa o thiye tšhelete ya mo fe tšhelete ya bua nnete mo fe tšhelete ya mfethu 1.5 wa ba maqala sa fitlile no maqala ke o ifa motho tšhelete ya mfethu mo fe tšhelete ya wa bona ko mo fe tšhelete ya re batla tšhelete ha re batle ntho tse ngata re batla tšhelete fela O nkensa matla batho. wena o ikentsha matla batho wena mo fe tšhelete ya hae ha ona tšhelete mfethu o itse ibile pile o itse o mtsibi bafo mina ethi ngibambeni le phone ya bamba le phone akusijwayela kabi wena wawubaleka futhi ubalekelani yini ebalekelayo ubalekelani ngoba ungafuna ukunika lo bhuti imali yakhe usuyabaleka wawusabuya initi hanti mfethu wawubusabuya initi awungitse ukarimile tšhelete o yena o batla tšhelete hayi no a sa batla mfa tšhelete hayi o ra o mtsibi mfethu o ska etsa jwalo So why linka phone ya ka? no a ke rona o batla mfa tšhelete hayi mo fe 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 tšhelete hayi ka o sane batla re ke GBV hayi mfethu Why linka phone ya ka? wa o sa batla tšhelete hayi hayi mfethu ha etsiwa jwalo ntho ha etsiwa jwalo ya o tlo a tsaka if athi si tšhelete ya o rekisa phone eo ya o rekisa phone eo ya o ke thola tšhelete ya hayi tangi khurufana ha re vaye mfethu awusaka uqabani awukhusela a ke re tsena no itsamayela tsamaya he o itse no itsamayela ke bona le maqala hao no sa fitlile ra o fa de cup ankalakatha usibizile sifikile sincedile sikwenzile kumele kusiwenze ngiyabonga yeah injalo nje mfethu hayi ngabe ngingasini benyeke ngithole ngoba ebaleka nje kanje hayi manje inali phone ngizathe bayisa yona le imali yakho bemnandi ari 15 mfethu answana 15 mfethu hayi 550 hayi sin 550 ayingweni ari 15 mfethu 0.5 kitchelete ngata ye mfethu hey 0.5 kitchelete yo mfethu shakitselingo ene no setame ya patala ari anke o batla umbhatala kakuku yabona no yena o batla uba ngiqabanisa ka madam mfethu hayi ngishanga kuslim mfethu aslim hayi aslim awuthaka ne thatha ne ari mnati bafethu alikana vaya bafethu ululu kethi mahlala sifikile si King Ginger TV ikhokha leyo sibize sizofika sizokwenza umsebenzi siwenzile owethu hayi siwenzile baba futhi siyawenza mase sibizile ngokusho kanjalo mfethu asiphume kanje sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Ntoni sibakhulu uJama kaJadu Nkomezile ekhaya ngoba isola belusi uSiginya Mkhonto ufazi mabele made wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu
abantu abakolotayo abapheli, abantu abakolotwayo abapheli. Ingakho nathi lo msebenzi ngokuziphele sizohlezi siwenza. Kudaki akunakonto ozoyilanda. Akunakonto ozoyilanda mfethu. Hayi. Ngendlela okuyiyona. Ikhokha ibuyile, ikhokha ibuye ngamandla, omabizwa basabele. Awuzosijwayela, ungazijwayela kabi. Sihambe sibone ukuthi basiphatheleni.